Ja siin on jätkumast 8. sõidupäeva esimese osaga, mis on tegelikult küll nagu 7. päev, sest et üks päev sõitsin ainult ühe osa või ühe sõidu. Ja siin ma üritangi siis aru saada rääkida sellest, et kas on võimalik ka provintsilinnas Tartus töötul ära elatuda, näiteks ainult siis kullerlusest. Ma ei oska öelda, kuidas seda teistes linnades olla võib, ma ei tea näiteks kas Elvas või Põlvas või Võrus üldse selline asi üldse toimibki. No Pärnus kindlasti, teiste kohta tõesti isegi ei oska öelda, seda peab uurima. And here they continue like it's a 8 day and it's a first part, but technically it's like it's a 7 day because it's a one delivery days. It was only one delivery ride or one order. After that it's starting to rain and was ending. And after that 8 days I made it's making it like it's a complete report about that it's easy it can live unemployed in Estonia in provincial city. Итак, привет, здесь 8-й день, вроде как 7-й технический, вроде как потому, что один день только одна поездка была. И здесь я начинаю обсуждать на русском, но не успеваю, потому что придет какой-то заказ, и начинаю разговаривать, может ли жить в провинциальном городе в Тарту, который второй после величины столицы Таллина, может ли прожить безработный, если он курьерством занимается. Но, в общем-то, такое, что... Но здесь, если я так смотрю, уже этот видео сделан на 3 июня, а сейчас я занимаюсь это 25-й. Не все не однозначно, но я сделаю полный репорт всего этого. Nii, ja kätte on jõudnud 3. juuni 2025 ja vist on teisipäev. Ja kui ma ei eksi, siis täna peaks olemagi tegelikult see 7. päev, nii kell on 10.05. Ja täna peaks olemagi vist see päris nagu 7. päev, kui ma ei arvesta seda kui ma ei arvesta sisse siia ühte seda imelikku sõidupäeva. Ei, ma räägin siin enda ette. Ma räägin oma ette, ma räägin kaamerasse. Ma võtan selle üles. Olgu, hää küll. Et kui ma ei arvesta siis seda päeva, nii, täna on 11,4 kraadi, hommikul oli 10 ja kell on 10.06. Et tegelikkuses peaks sel ajal olema 20-21 kraadi sooja, aga mitte 11. Päeval lubatakse korraks ka vist vihm, aga mitte eriti palju, aga selline imelik rõskus on nagu õhus. Eile tõepoolest täpselt nii oligi. Kell 12, see oli siis 2. juuni, jah. Hakkas täpselt kell 12 või enne 12 hakkas sadama. Ilme järgi ma nägin, et Viljandis hakkas juba mingi kell 11 hakkas vist sadama, asfalt oli märg. Ja pidigi lääne poolt see vihm tulema ja ta oligi siin mingi vaikselt siin kella 5-ni tiksus ta kuskil välja, see oli nudutas, no ja siis mul ei olnud mõtetski enam sinna hakata õhtul välja ronima. Nii et täna on siis võib-olla ikkagi ongi nagu viimane 7. eksperimendipäev, operatsioon B, et vaadata siis, et kuidas edeneb meil sellega, et kuidas meil edeneb siis sellise väikese ma ei tea, kas siis väikese sõidukesega või millega. Norm oleks jällegi saada siis 18 eurot nagu bruto kätte. Et saada siis bruto, mis oleks siis netos oleks siis nagu 14 eurot. Eile, jah, see oligi esmaspäev, see oli siis teisel tõepoolest jällegi siis see vedaja firma või kelle teenestusest ma siis nagu saan raha, kandis tõesti raha üle ja
ja oligi kas 100, ma nüüd jällegi ei mäleta peast, mul on seal olemas see, kas 157 või 156 eurot netos. See oli siis tegelikkuses, ütleme, et siis nagu tegelikult ütleme siis niiviisi, et ta oleks nagu 6 korra eest ja kokku koos kõigi oleks nagu 6 korra eest oleks ma saanud kätte siis nagu 180, jagame 186 oleks nagu keskmiselt nagu üks sõidupäev oleks olnud nagu siis keskelt läbi 30 eurot nagu netos siis nagu kätte. Ma just arvestasingi seda, et kas töötu elab siis ikkagi selle rahaga ära. Elab ära siis, kui sa ei pea maksma üüri. Et siis elab ära, kui sa ei pea maksma üüri. Nii, seda tuleb arvestada. Ei tak здесь надо запоминать это, что здесь такое. Kui sa ei pea maksma üüri, kui sa maksad üüri, tegelikult ma peaksin ka siia keerama. На самом деле я тоже должен быть сюда поворачивать. Я еду и вроде как забываюсь. And I'm wink when I'm talking and I'm forgetting maybe it's better it's to turn to here. Et kui sa ei maksa üüri ja kui sul on naine, siis kes käib tööl kas või miinimumpalga eest koristajana, no siis isegi elab ära. Ütleme, et niiviisi, et sinu raha jääb nagu siis nagu toidurahaks. Aga nii on jällegi kõik oleneb sellest, et oleneb jällegi üsna paljugi oleneb jällegi sinu vanusest. Mul on nüüd videosse võib-olla jäänud 2 korda üks vanem meesterahvas, kindlasti juba pensioniealane, tuleb välja, et on lätlane, aga ma sain taga nagu korraks natuke rohkem rääkida. Ja siis sellised asjad, et ma jään siia kuskile ankrusse. Ja здесь где-то здесь выкидаю якорь. Здесь Hesburger переди. И так, а тут скамейки даже есть, да, вы что? And I'm stopping somewhere in here. I'm seeing it. One place was it's chairs. All right. I'm turned. It's a back. I think it's. In here it's an Airbnb, it's a Hesburger. Maybe Hesburger is starting work at 9 o'clock. Now it's at clock. It's 10-11 p.m. AM, not the p.m. It's a morning period, and its temperature is only 11 degrees by Celsius, but it must be 21, 20, 23 degrees ordinary in the 3rd June. And now we're talking again in Estonian. And here it's ordinary city library in front of here. And that side of that library was built in, I remembered like it's in the middle of 70s or the end of the 70s. Yes, it was built. Et kõik oleneb muidugi jah sinu sellisest vanusest. No ma ka rääkisin, et see üks Läti pensionärist. Mõni ütleb kohe vanapapi, mis vanapapi. Ja kui ma taga rääkisin, kui minul oli teenitud umbes, see oli siis 1. juuni, kui ma sõitsin, jah. Ja kui minul oli kuskil teenitud 30 eurot brutos, siis temal oli juba 40.
ja ma küsisin, et kui palju sa nagu teenida jõuad. Ta ütles, et kuskil 50-60 eurot. Ja ta teeb kuskil 30 sõitu teeb. Tavalise jalgrattaga. No ühes videos on mul jääb peale ka kindlasti korraks ma näen ja ma nagu imestasingi, et nii. Aga see oli, ja siis ta ütles, et ta on sellega juba 5 aastat siin tegelenud. Sellega, selle Bolti selle sõitmisega ja et ta tunneb kõiki kohti. Vaata, see on see suur pluss, et kui sa tead kõiki kohti, siis sul ei ole nagu seda probleemi. Kurat, ma ei taha väga kaugele minna. Tuleb välja, et viimane päev, kui ma käisin jalgratast eemal ja mul oli tulnud üks tellimus ja ma ei olnud seda kuulnud. Pärast nägin seda aruandluses, nägin, et mul on tulnud tellimus ja ma ei olnud seda vastu võtnud. Kurat küll. Näitas geolokatsiooni, kurat, mulle vale koha peale. Ma teen korraks niiviisi, et inimesed räägivad, et vahel tuleb seda programmi uuesti käima panna. Esimene kord käivitad, mul on telefonile tehtud restart ja esimene kord käivitad, ei tule mitte midagi, aga millegi pärast süsteem ei hakka tööle, aga kui teine kord käivitada, midagi hoiab ennast mälus sees ja siis hakkab nagu tööle. Nii, koefitsient on 1 korda 1, see tähendab seda, et hommikul ma nägin, et oli isegi mingi 1,1 ja midagi niisugust, et hommikused tellijad. Aga ju siis on praegu, olgu, et midagi pole öelda, kui ta suudab 30 sõitu teha. Minul on tulnud mingi maksimum, eks ole, 22 sõitu. Aga minu kobadus ja lollus ja laiskus ja ei jää meelde, kui ei jää aadress meelde, siis panen valesti aadressi toksin sisse, et kõik sellised asjad mõjuvad muidugi. No võt nii, ja no ootame siin. Ja mida ma muidugi nägin tõepoolest siin nüüd mõningatel päevadel, et hästi palju McDonaldsist veetakse ära autodega. Vaevalt, et siin tellimusi võib olla McDonaldsist, aga need lähevad kõik autodega. Et need on juhus see. Ja siis ma nägin ka veel Annelinna Siiriusest, et ma olin nagu ainus kloun jalgrattaga. Ja enne mind ja peale mind või ütleme, et samal ajal ma nägin, et autodega oli neid tulijaid või vedajaid oli küllaga. Kes need autodega tulid ja seal juhtus ka selline asi, et ühele samale toidupakikesele tuli ka teine inimene järele, aga temale ei näidanud, nagu seda sisu ei näidanud, et mis seal on. Aga Siiriuse tädid olid ise mööda pannud, olid meile 2 seda pannud. Nii, ja ma tean ka seda, et üks päev oli ka niiviisi, et hulk aega hommikul alles 11 vist alles tuli esimene tellimus. Kuni need tellimused hakkavad tulema siin, pisike tasakesi kohvikud hakkavad tööle, need, kurat raske on neid restoraniks nimetada. Restoraniks on minu jaoks ikkagi hoopis mingi teine asi, aga kui siin on mingisugused 5, 6 või 8 või 10 lauakest ja sinna peale tuuakse mingi kebaabi, grillliha ja selline, siis ma ei tea, mulle küll seda ei tekita, ma olen harjunud nagu klassikalise restoraniga. Nagu oli vanasti Kaunas, Volga, Tarvas isegi. Siis, mis meil oli see Tähe ja Lootuse nurga peal oli see, ta on kah selline. Aga ta oli ikkagi restoran, õhtuti mängis ikkagi bänd oli. Ja mis meil siin veel kesklinnas olid restoranidest olid, kurat, jääb juba, endalgi tuleb juba, issand küll ei mäletagi enam. Kaunas ja, raudteerestoran, see on omaette ooper, oli vanasti. Ja nii, Kaunas, Volga, Humal oli õllerestoran. Mis meil veel siin oli siis? Tempo teisel korrussel oli ja siis Võidusöökla juures oli ka teisel korrussel oli nagu selline baar, kus oli nagu pukkidega.
et tegelikult neid ikkagi oli Tartus, kus käia, Säde oli kohvik, no olgu. Ja ikkagi jah, mind paneb imestama siis, ja ta ütles, et ta tuleb 9:30 välja kuskil, see Läti mees. Et kõva sõna, et midagi pole öelda. And hello for everyone, today it's 3rd June, now it's June, and it's clock is 10:19 a.m. and its temperature is 11 degrees. It's a cold. Ordinary it must be like it's 19, maybe it's 20, 21, 22 degrees in that period. But it's a cold period. Today is promised, it's like it's maybe in the 12 o'clock or maybe it's 1 p.m. is promised like it's a small rain. I think that I'm being in that period somewhere in the city and hiding from rain, and I'm not going home. But I'm ending the delivery rides in that period, if I can. And today it's a real 7 delivery day, and after that I can made it a real calculates how much I was get its netto money. In yesterday, yes, it's transferred, it's 157 or 56 euros. Brutto was somewhere in more than 180. And even the last week I get 57 euro. It's altogether it was 180 euros. And if you average per day for a 6 day, it's like it's 30 euro in netto, in like in the hand. It's your money. It's not brutto, it's netto. And if you are unemployment in Estonia, not in Tallinn, all right, in a smaller city, and if you're not renting apartments, if you live in your own apartments and or in own, yes, I think you can live with that money. If you wife or husband is working somewhere, it's not matter. Maybe it's with husband have its minimal salary, but yes, altogether you can live, not a leave. You can leave is a leaving life. Live. You can live with that small money. And if you're living maybe in Germany, Finland, Sverige, Suomi, Norwegia, UK, France, Portugal, Spain, Italy, and the Greeks, and in Cyprus and in Malta, that money is like it's 30 euro for 1 day that you can get in netto. It's ridiculous money. In that countries you can't do with that money is nothing. 30 euro in Estonia too is it's ridiculous money we can say for day. Yes, you can live with that money, but 120 liters canister, like a tank, gasoline tank, 20 liters, it's cost it's the same for car. Итак, сегодня так, не мог говорить уже. Так, а где этот Густав кафе? Да, знаю этот. Начинал смотреть, а сигнализация работает или нет.
and it's a Gustav Cafe. It's in the Kaubamaja, but I'm not remembered it's very well. It's where is it? I think that I'm know that it's in yes on the corner of that side, and it takes me time. Maybe we can ride. It's a corner. Is it's a hike in here for that bicycle. And in that period, the pizzas are starting to work 11 a.m., not early. Итак, эти пиццы начинаются работать 11. Так. Ратушная площадь. Сегодня здесь ничего нету. Людей даже особо не ходит, потому что 11 градусов сегодня. Сегодня вторник. И вроде сегодня полноценный 7-й день этих экспериментальных поездок с этим курьером. И так. Что этот полноценный день этих поездок тут так там снимают уже. Я думаю, что же звук такой. Там они сломают эти кутки там фанерные. Что полноценный день, и я действительно вчера получал нетто денег, переводил этот сервис компания, которая меня снабжает с этими поездками здесь. И 100... Так, Густав, он должен быть здесь. Да, здесь на углу, здесь, сразу здесь. Ой, вабаншт. Так, 4 минуты еще. Nii, 4 minutit oli mul veel aega, et siia kohale jõuda. And it's 4 minutes was it the time to get to here. И так что удалось получать 127 или 128 евро этот нетто. И в прошлый раз я получал 57. Вместе все было 180. И на 6 дней разделить это 30 евро нетто за день. Я вот как раз интересуюсь, можно ли безработный жить с такими работами. Tere, mul on tellimus Mai-Liis. Ahah, selge. Ma ei hakanud ise võtma, ma ikkagi... Selge. Nii, asi on meil käes. Huvi pärast kuhu minna. Katsuta MyGo'd siin. Ma ei tea, ma tean küll, kui seda kohtasid umbes, aga ma ei tea täpselt maja. Tamme linna. Linnu nimedega kohad on seal. Итак, Tamme город, Tamme участок города. Этот Tamme, этот дуб, дубовый. И я знаю этот общем такое, но точно не знаю. И здесь я использую iGo,
чтобы точно туда поехать, потому что это самое лучшее. И мы можем спокойно доверяться. Здесь автомобильный профиль, потому что там просто обычные улицы. Может быть, я просто поворачиваю одно другое улицу, пойду. Он меня ведет по главному улицу, наверное, по улицу Ригу, и потом мне дает поворачивать. А я, наверное, поворачиваю на улицу Эльва, где один поездок у меня видео не сделано еще про этот. Этот параллельно все время проходит с улицы Риги, и там просто спокойнее ехать. Вот в чем дело. Нету там суеты, и я, наверное, туда пойду. Ну, сейчас все увидим. iGo заведу. Так, сумку на плечо. Сперва адрес. Адрес я точно не знаю, точно мне надо. Так, iGo заведу сперва. Меньше берет. Так, где моя палочка? Чем я writing сюда. Так, уходи. Это так, iGo. Так, опять пойдет под авторский. Пока отберем, пока это все это заведется, уберем сигнализацию. And before we, and it's like it's where we're going. It's like it's Oak City. No, it's direct translate. And in the middle of when it's starting, but it's Oak Boulevard. It's very similar, like it's. All right. And now we get with. GPS-signaal on kadunud. Suurkaar 36, mis ta veel kirjutab? Suurkaar 36. Entrance next to the red Peugeot car. Call. Ahaa, call. Suurkaar 36. Siit ta täpselt ei näidanud nii. Suurkaar 36. Umbes aiman, aga nüüd nii ei oska öelda. Nii. Kohe vaatame. Suur kaar. Ja kurat, kas oli 36 või? Või oli 56? Kohe vaatame üle. Ja saab õluse номер, наверное. Так, уходи отсюда. 36, да. Мне интересно просто знать, какой угол там они, какие улицы там. Räni, Loo või Loo. Nii, mis siin on? Räni tänav, Tamme puiestee ja sõidangi mööda Elva tänavat pidi. Вот nii, jah. Итак, я еду действительно параллельно по улице Эльва. И так, все, хорошо. И сперва едем как настоящая машина. And in first we are riding like it's a real car. How much it takes its time? It's 19 minutes, all right. It takes time, it's 19 minutes. И так время дает мне 19 минут. Наверное, должны успеть. Так. И будем ехать как машина вверх по Рижской улице сперва. Но перед железнодорожным мостом попробуем. Так, я хочу сюда попасть.
Sõida sama teed mööda edasi. Я думал, что они уже едут, и я не буду здесь дергаться. Ma mõtlesin, et juba hakkavad sõitma, aga veel oli, kurat, ma oleks jõudnud siia peale keerata. Nii, mis siin tulemas on vasakul. And now I'm showing you here, it's due. Yes, I'm going to be a little early be joining here to main traffic, but all right. And the direct translate that street, it's a big curve. И прямой перевод этого улицы Большая Туга. Там есть 3 туги. Есть малая или маленькая туга, тогда есть средняя или да, тот средний или центральный, нет, средний, и потом большая туга. Автобус должен был... Он подрезал меня, хорошо подрезал, да, очень хорошо. И там есть 3 туги. Нет, вообще-то я еду по большой дороге ja пойду так-то быстрее. Ei, ma sõidan ikkagi mööda suurt teed pidi, sest et siis ma satun sinna kiiremini kohale. And yes, I'm riding by a bigger motorway. I'm not turned to the left. I'm being it's in the end point, I'm being it's more fast. А как грузовик сюда попал? Сзади меня едет грузовик. По принципу они не должны ехать здесь. Едем 27 км в час. Автобус опять сзади меня начинает прессовать, я вижу уже. А здесь остановка у него есть. Если сейчас здесь красный будет, так-то я останавливаюсь и буду по-другому ехать. Если нет, буду по-своему. Ну так, будем по-своему ехать. Или не по-своему, а как этот. Так, пока везде зеленый. Так, сзади пусто, только далеки видно опять этот автобус. Так, через 750 метров уже налево надо поворачивать. Ну да, велосипедом эти расстояния не очень большие, если так читать, но холодно ехать без перчаток. Все-таки 11 градусов и едем 27 км в час. 28 даже, ну, так, более-менее. Так, шапка Трампа пока еще не улетает. Люки нехорошие. И отсюда уже налево надо прессовать или ехать уже. Я сделаю здесь так, что еду на пешеходный, что у нас удался, потому что нам надо ехать налево. И здесь мы видим тут светофоры. Я бы здесь долго и мучительно
ждал бы поворота сюда налево. And I am using in here that I am riding by another. I'm not using its traffic lights madhouse. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra teiselt teelt paremale. Так, поедем отсюда на этот. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra Поедем järgmisest отсюда уже. И вот этот дубовый город. Дубовый. pööra järgmisest vasakule. Прямой перевод. Так, отсюда. И вот у нас и этот большая дуга. Или большая дуга. Так. И отсюда 600 метров у нас еще. Так. Tak. 500 meetri järel jõuad sihtkohta. And after the 500 meters it says that it's nearby of the red Peugeot. It's writed. И написано было, что какой-то красный Peugeot. И звонит. Так, что тут у нас? Какое правило? Ага, здесь этот треугольник у других было. Я хотел просто по этот смотреть, а что тут? Так. Так, 65 или 56? 65, наверное, было, потому что он на правом стороне. Или черт его знает, откуда эта улица начинается. Тут дома мы видим даже 20-е годы, 1900, ну такое 20-е, вот мы видим, здесь уже есть. Так что есть все, и 50-е, 60-е, есть 70-е. Красная Peugeot. Так, сюда что ли? Да нет. Красная Peugeot. Oled jõudnud sihtkohta. Так. Все. Тридцать шесть было. Я, наверное, опять неправильно поставил адрес. Ja palun. Nii, ma loodan, et ei pane mulle mingit kohutavat halba hinnet. Так, почему я не могу избегаться с этого Google Maps? На самом деле она немножко направильно поставил адрес. Вот в чем дело. Tegelikult ta ei pannud aadressid õieti. Ütleme nõnda. Vot nii. Ja ta ei ela ise siin. Oled jõudnud sihtkohta. Ja olen jah, õnneks. Nii, tõehetk ma ületasin muidugi ära и так я перешел. GPS-signaal on kadunud. Я перешел все этот и да, 2,53. 253 евро. Рублей. And 2 euro and 53 cents. But official address was in here. Ja ametlik aadress oli tal kõrvale pandud. Ei ole see koht. Me ei sõitnud siia. Kurat küll. Me keerasin Tammeuru tänavale. Ma vaatasin seda teist kaardi, mis seal oli. Ma vaatasin tagurpidi. И так здесь вроде
А если ехать в сторону Фастерса через дорогу, да нет, не рискуем. Здесь нечего, отсюда нечего найти. Так, здесь улица в плохом качестве. Ну, прыгает все время, and it's jumping. And geolocation address, it was, it's a wrong place was it, and it's what's all. And by that I'm starting to search and to nerve about that. All right, I'm riding it back slowly back to the central city side. But we're riding a little bit another way. That is a aesthetical, beautiful way, and it's quiet. Итак, едем обратно по эстетичной, красивой дорогой через этот... Так, а здесь скорость даже показывает. Так, у меня 21. Да я когда поднял голову, уже не показал. Да, тоже хорош. Так, я хочу отсюда налево, потом сразу направо поворачивать. Так, что там сзади? Я тоже хочу отсюда направо. Вот бульвар Дубы. Или Дубовый бульвар. And it's Oak Boulevard. Let's ride inside of Oak Boulevard. And it's a historical Oak Boulevard. Бульвар Дуб. Вот как раз есть у меня есть на эстонском языке это Taara puiestee, а это Tamme puiestee. И очень часто перепутаются Tamme. Все, если кто-то говорит Taara puiestee, куда-то надо привезти хоть письмо или посылок. А все автоматически знают, где это Tamme puiestee. И начинается искать. Да, у меня были. И были такие, что из Tamme puiestee письма какие-то привезли ко мне. Я взял какой-то транспорт и увезли туда. Там и стучали, или туда поставили этот почтовой ящик. И здесь улицы, это дома 20-е годы, 30-е годы. And in here it's houses from 1920s, 1930s. In that period it's starting to pile to here. It's that region of the city. And by that it's Oak Boulevard, and it's seeing it's oak. It's in here. It's and in here, somewhere in here, like in the front where we are now, was its anti-bombing hiding shelter. In Soviet period was it's a building, and it was it's empty in 1990s. In here was it's a bar. And in here was it striptease too. И здесь было на этом месте, где эти там мусорные ящики, где сортировать можно было. Там было бомбоубежище. В странном месте вообще-то. Ну, а в 90-х было здесь бар. И здесь даже стриптизер было. Помню, мы ходили из работы. Это холодно было. И запах этого, как этот картофельный подвал, но такого склада от сырости. И холодно. И стриптизерша танцевал, потихоньку так крутился, вертелся, просто так где-то на столе. Тогда везде, у всех парах были тогда стриптизерша. Этот было как этот, ну как... что водка алкоголь, что алкоголь в воде, этот водка. Ну, как-то так, что он должен быть. Этот как закон было.
И я помню, что стриптизерша еще такое, синенький был от такого холода. Ну, мы, по-моему, мы ей там деньги дали, смеялись там. Вот так. Такие дела были, что я помню из этого. Ну, здесь у меня знакомые жили. Они ушли, мы мимо ехали из одного дома. And in here it's name it's Oak Stadium in here. И мы видим здесь дуб или дубовый стадион. Так и называется. Дуб стадион. Не дубового города, а так оно и есть. Так этот. А мы потихоньку передвигаемся опять в центр города. Так, а я хочу вот один вещь здесь смотреть. Я один день сюда привез. Ну да. Я сюда привез еды. Вот этот Эльва-1. И здесь уже несколько сумок ждали. И вроде даже так, что заказано было, но мне показалось, что они здесь валялись уже больше сутки. Как-то так. Но я еще сделал фотку, сделал тоже другими сумками, такой групповуху. Сделал такое, чтобы было бы так. Так, отсюда мы едем опять улица Рига, и здесь я вырубаю сейчас камеру. Просто это движение, что тут не тот. Ну, через тоннель едем, мы под железную дорогу и пешеходный мост у нас. Зеленый. Ну, конечно, используем этот зеленый. Да, немножко поздновато, но... Так, здесь аппаратурный завод, здесь у нас Hector, хостел, я сюда тоже привез. И где-то здесь мы вырубим камеру. And here we turning off its camera. Tuli tellimus Hansatallist Turu 27A. Umbes ma muidugi aiman, kus see on. Ma tean, tähendab seda, aga ma mõtlen seda, et ma ei tea täpselt seda, ma ei tea, kus poolt sisse saab tegelikult, kus see R-täht siin peidus on meil nüüd. Mul on vist tegelikult mõttekas siit poolt sõita. На самом деле у меня смысл есть отсюда ехать. И тогда там посмотрим точно, где этот A. And in here it's like that is a parallel street, it's a 27A. But its address is not founded that is have it's A. But I'm riding by that streets. I think that entrance was its historical entrance was from that side. I think that. Kas kalkuleerida uuesti? meetri järel pööra vasakule. Aga ma ei keera veel kuhugi nii, siin on purjus politseinikute süsteem. Здесь пьяный полиционер был у нас.
По-моему, я помню, вот этот Александрий называется этот. И действительно, это царское время, это имя, но не прямо здесь действительно была эта школа, и школа, ну, Александры. И поэтому здесь улица, и поэтому здесь и этот называлось этот такой. Как-то так, что, ну, по царю Александра. Pööra järgmisest vasakule. Да нет, я не поверну отсюда направо еще, наверное. И я хочу еще немножко ехать через Двориков. Kas kalkuleerida uuesti? Вот где-то он сейчас здесь должен быть, здесь этот, раньше здесь любимое место, люди ходили 300 сюда. meetri järel pööra vasakule. На всякий случай я смотрю карту. And I'm watching in here, it's a map. Another map it's. All right. And let's trying to now it's again GPS-signaal on kadunud. where we are in here and all right, let's found that. And it again says me a walk. I'm not want to walk. Yes, it's in here. It's a forward. Again, it's showing it's a wrong direction to me. It's. Why it's not hold its normal direction? And from here it's to the left, it's так. Отсюда. Hansa hotell. Kurat, kus see on täpselt? Еще там куда-то. На дворик. Так, еще куда-то сюда. Внутрь. Еще надо, наверное. Tere, kas see mõisatall on siin kuskil hoovi peal või? Mõisatall on siin kuskil hoovi peal või? Mõisatall. Oot, ma kurat, mis asi see peab olema meil? Hansatall on siis. Mõisatalli ma küll ei tea. Kurat, küll siis on Hansatall ja ma olen ka see segamini juba. Hansatall, jah? Aga sealt ümber nurga? No, saad midagi lõiata, see on üle aia. Ei, maa üle. Kurat, ikkagi siin on see koht. Так. Ну, пидорасы, какой-то края здесь, я не могу проехать. Так. А все-таки отсюда. Я думал, что раньше здесь этот все вроде как задний двор, и здесь праздники были. Мимо ехал, но вообще не вспомнил, что отсюда такое выглядит. Ну да. А, еще внутрь надо ехать.
Так, а где этот? Tere! Kurat! Tere, kas siit saab tellimusi? See, nii, mis siin nimi on tal, see Miljana. Täpselt nii. Ongi jah, selge. Так, как отсюда выходить? Раньше как-то все по-другому было, когда мы еще сюда ходили. And in early period, everything in here was looking different. Now it's all looks like Pajanove. And the entrance was it's in Nave side. And now I know. All right. But I have it, was it like it's a time was it 3 minutes to go to here. And it's Итак, время еще 3 минуты были. Так, тут... тут соусы какие-то в маленьких почках. Так, очень отлично. Туго такой стоит. Так, все. Закрываем. Такие, здесь ходят такие артисты и такого и третьего эшелона. Ну, все знают их, конечно, но как-то так, что один вообще юморист. Вообще-то, да, они тоже музыкант был, а юморист он такой. Так, не юморист совсем. Так, а посмотрим, а где мы должны ехать. Так, как что за место здесь? Куда-то здесь обратно Туру улица, Хрущевки, наверное, предварительная карта. Tagasi mööda Turu tänavat, järelikult sõidame mööda kõnniteed ja oletuslikult on mingi Hruštšovka and it's back to Turu street and it's somewhere in Turu street. Turu 19. Milano. This is Ukrainian and writing in Tartu, Estonia in Kirillitsa. Helistage if you are being in the in here. Milano, this is yes, it's Ukrainian name, it's more than Russian name. Итак, Milano. Это, наверное, русская. Пишет, Эстония, Tartu пишет Kirillitsa. Так. И так, Туру 19. Ну, этот один из этих хрущевок. Пойдем посмотрим просто так. И поедем с этим, по этим пешеходным дорогам здесь.
Не совсем удобно ехать, потому что мы будем везде через краюшек ехать и прыгать здесь везде. И у нас зеленый, да не говори. Здесь новый Lidl построили, магазин, маркет, но я здесь еще не успел. Ainakin Kiiev otsitse Baldilt, it's a new Lidl market, but I'm not was in here. It's and that house is starting that Khrushchevka house is somewhere is starting in here. It's in that line. It's there. It must be nearby. It's a green. All right. For reckon size, let's see what house is that. 17. I'm not understand how it can be in 17 in here and it must be it's a 15, but where is it 19? And what house it's in here? It's I'm not seeing it's a numbers. It's a 15, but isn't it here is 19? It's a strange order. It's 11. Maybe somewhere in here it's 19 inside. Öelge, kas see on 19 maja või? 24, да, korter? Я не знаю квартиру, а дом 19. Да. Мне заказ сюда. Так. Да, 24, да. Ага, это я. Да, Милана. Да, Милана Култ. Все, спасибо. Угу. Странно. Геолокация показывает как-то все это как-то по-другому. Так, сколько мы за этот получали, что мы здесь ошиблись. Только 2 евро. Ну, этот было понятно. Так. Так, уходи. Отсюда. Да. Хочу воды попить. Так. Вот интересно. А этот что же дом там сзади? Так. С номера, да, я бы тоже подумал, странным образом начинаются номера как-то. Так, здесь было какой-то 11, а что здесь у нас? Просто для кругозора. Пойдем посмотрим. Так, а почему номера нету? And here it's not a number. I want to understand what house number is that. Huh. It's renovated, but somebody is forget to put to here. It's a house number. And maybe in that side, seeing it's a number, it's a 13. All right.
the bigger numbers in the middle of here, and in here it's 11, and this is 13, and one it was 11, and it's but why I'm not seeing in here it's a number? This is a 9. This is must be 11 or 11A. This is 11. I never was interested, of course, what's numbers in here. Now I'm not like it's understand that it's a system. It's И так я никогда не интересовался, конечно, какой номер здесь. И вот такое. Не интересовался вообще никогда. Даже такого глупого смысла даже в голову не пришел. Так, пока вырубаем камеру, как-то у нас нету заказа. And now turned off a camera if it's not orders. Ja lülitame välja kaamera, kuni meil ei ole tellimus. Üle tee on meil McDonald's. And over the street it's a McDonald's. И здесь через дорогу у нас и McDonald's. Тоже тут такой